Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ibuka gukora subscribe, comment, share kandi ntiwibagiwe gukanda ukazogera kugira amakuru tubagezaho buri munsi ajya kugeraho 5/5. Ikaze mu makuru avugwa muri iki gitondo. Haramutse havugwa inkuru y'akababaro iteye agahinda cyane y'umwe mu baganga bakora ku bitaro bikuru bya Gisenyi, aho bivugwa ko avunagura abana abyaza ababyeyi babo, bikaba bikomeje gutera ururondogoro. Nk'uko bigaragara mu butumwa bw'umwe mu babyeyi bahuye n'icyo kibazo, mu butumwa yoherereje umwe mu banyamakuru bakora mu gitangazamakuru Radio na TV10 Eswakim, uyu muturage yamwandikiye ku rubuga rwe rwa X, yamwandikiye agira ati: "Mwaramutse neza Tonto Eswakim, nitwa Bizimuremye Ernest, ntuye mu mujyi wa Gisenyi. Ndakwinginze ume nimero yawe, hari ikibazo twahuriye nacyo mu bitaro bya Gisenyi, turi ababyeyi bagera kuri 5. Ubwo abagore bacu babyaraga, abana bacu baravunwe, bavunwa n'umuganga umwe kandi 3 muri bo bavunwe ijoro rimwe ryo mu kwa 22 z'ukwa 6 2023. Abandi nabo bavunika mu minsi yakurikiyeho kuri uwo muganga Tena. Twabonye bikabije tujyana ikibazo cyacu kwa deje w'ibitaro, ntihagira icyo akora, wenda ngo izindi minja zidakomeza kubigenderamo. Nyuma yo gutegereza feedback y'ibitaro igihe kirekire tugaheba, twajyanye ikirego muri RIB, batwohereza kuri Isangwe One Stop Center mu bitaro ngo bakore raporo yo kujyana kuri RIB ngo ibone uko ikora iperereza, imenye uwakurikiranwa mu rukiko. Tubona ni abaganga bo mu ibyo bitaro barakora raporo, turabyanga. RIB ihamagaza abo muri Medical Council i Kigali, aba ari bo bakora iyo raporo. None raporo ikubise amezi 2 itaraza. Yakomeje agira ati: "Nyabuneka Eswakim, nawe uri umubyeyi, tuvuganire, twaravuje turaruha, amafaranga yadushizeho tujya za Kigali na hehe hose. Abana bari kuzaba ingabo z'igihugu cyangwa abandi bantu bakomeye, bamaze kuba pararize amaboko." Yasoje agira ati: "Urakoze kandi ndakwizeye uramfasha kuko ijwi ryawe rigera kure, kuko ntiwavugiye bake. Imana iguhe umugisha." Nk'uko mubyumvishe muri ubu butumwa, abakoresha urubuga rwa X babisamiye hejuru, bose bagira icyo babivugaho, ndetse na RIB irasubiza iti tugiye kubikurikirana. Abagize icyo bavuga kuri ubu butumwa benshi bacitsemo ibice, bamwe bari mu ruhande rw'umuganga, abandi bari mu ruhande rw'abahuye n'iki kibazo. Ariho uyu munyamakuru yavuga ngo bamwe babaye ngo duhishirane, kuko bamwe bamusubije bamutwama cyane, bamubwira ngo najya agera ku by'abaganga ajya avuga aziga, ngo yitonde ntakajya atangaza ibintu atakoreye iperereza. Gusa abandi babifashe nk'uko babyumvishe, bamwe bagereranyije uyu muganga serial killer, bavuga ko binashoboka kuko na Kazugu yabikoze bitari bizwi ko hari umunyarwanda watinyuka kwica abantu benshi nka kuriya. Ati rero uyu muganga nawe ashobora kuba yarabikoze kandi akabikora nkana. Ahubwo turibaza tuti, ubuyobozi bw'ibitaro bwabonye ibi bintu bukabiceceka, ahubwo ntibwabushigikiye umuganga? Ese kuki bwabicecetse? Yaba se ari ababyeyi bari gukabya byaratewe n'ibindi bibazo? Ariko ikigaragara cyo ni uko ikibazo gihari kandi gikwiye gukurikiranwa, bakamenya neza niba koko uyu muganga yarabikoze. Yaba yarabikoze akabihanirwa nk'uko n'abandi banyabyaha bose bigenda. Naho ibyo kubiceceka ngo bazabyiga bikamara igihe kirekire, birababaje pe, biteye n'agahinda. Gusa reka tubiharire RIB kuva nayo yabyinjiyemo, tuzamenya amakuru ya nyayo mu minsi ya vuba.